Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Faqaħirkom, faqaħir. Den, titfaqaħ inti l-klep ta' stoltu, nagħmlu klep. Mux inti tindaħħax! Ju waqafna rakom. Waqafta għana. Likewise. Bit-toqba gate. Guys, erġajna l-ura aħna tajib għedin, nabatnajat. Erġajna l-ura għal episodi ieħor sabiħ, tont u edukattiv ta' Bite to Bacon. Illum però, kif tistaw taraw, għanna a much more beautiful figure than my previous co-host, Sikolli Najti ġifiri. Your co-host, Denise. Għanna, Denise Dalton, proset, grazzi tal-li ġej, ġenda, grazzi tal-li ġej. Thank you. Kifet ħossu? Ajba taħsista, ħanaraw. Nice, għafele, le. Relax, fun and games, u għana. Jiena laħa darba meta konna l-tajna dak l-event. U konna għamla ħalħa inti. U vera faqqajt, erba ċajtit, top. Vera full-on. Ġifiri, I expect the same from you today, 100%. Ħanaraw. Għabel ma nibdaw nix nistassik, pero inti ħatuża l-mikrofon tagħna jew ħatoħroġ tiegħek. Imma xint faħli. Ħatibda tkun transfobiku. Għaddi tal-faħli. Transphobic. Xi zobt fisser. Transphobic. Faħal taf xinu int. Faħal waħanżir li għamru bieħ. Agree. Eżatt. Mish bot ħafna, efem. Tini donation. Ħanti għal-puttino. Kella. Lasta. Tibdix tivvinta l-affarijiet, den. Lasta. Rovinajtni. Please, kalma naqa, għax ħateġa ġibna fit trabil. Għazbuna l-istrina natu donations. Mux bizzejiet iċċakieta t-izabelta. ħajkolli nejdi. Di naħseb l-ewwel darba li ħajqum li għal co-host. ħajkolli nejdi. Ma konx, mux t-rekon imma ma kellix. Għal co-host qed ngħidlek, l-ewwel darba għal co-host. Issa jiena nix insaqsik di. Taħseb li JD jqum lu għal Jonathan Abel. Ma naf, tejja. U Jonathan jqum lu għal JD. Guys, pero aħna bdiġa bdejna full-on. Għattu bil-mag. I have a big banana. Tajba, anyways, guys, I'll introduce you a star guest of the episode. Alikom, Raiza Camilleri! Alright, yo. Fejnom tal-ħamru. Xiex? Fejnom tal-ħamru. Għalfej, inti mill-ħamrun? Proud. Għalek xarek aħmar? La. Le? Ma l-għalfej, there's a reason. Xinu għax xari aħmar? Xari Labor. aħmar kont Big Brother u rridu jizbolna rbaħna ċoħe donna rebħed challenge u stajt nizboħ xari. U bqajt bija, ek, Użbaj ġifiri. xari. Jena l-lumet nħosni vera jgħat ġifiri overpowered, l-lum jena. PJ jgħat naraħ vera l-bot minni. Nisper li titħoltejni every now and then, PJ għax palissa naħseb jena ħajkolli naqata female overdose għawek, ħajfaqqawili overon, woman power u kollox. Tawla television minn qoddim mal-Denis, għax Kollu li nħajr. taħsidera qoddim, mux Esma, tanx Għaw tħossu. l-ispuna. Darba li ġejt ma kienu xaw, so. Vera, kienu ġol bosket, għaw, xinu il-kelma, għaw. Maqlu għajn. Maqlu għajn. Maqlu għajn. Mek, taħsibx li jenu Denis kontri, kax Denis għandana kontrija u koll. Masta minna paċi. Intom vera, Għamilna paċi. Di, issa ħan diskutu għazgura, ġdi Jena kienet. votajt il-għab miskina darbtejn, u għabbat il-ħabiba tijaj u koll. Mux wahdek. Mux waħdek. Mux ħanajt min il-ħabiba tijaj miskina. Emmin marfu ommi waqt il-live show, parents ta' xaħat mill-kontestanti u għalla jenu votajt il-tifla tijak biex tinqala. U għammi għallu, alright, u dak għalla. Unqalat. Għalla man bat warra dispjaċini. Għaw, lejra Malta ma teżistix, Dispjaċi għora li reddakulli. Tmurtajt l-lomma, l-lomma, l-lomma. Istajna bednila xejn u għalaqna ħalqna. U għetnila, isma le, aħna ridnik terbaħ, ta' Le, imma inti forsi ħabiba taħħa jew you're in the influencer circuit allura tmur tkun onesta. Imma biex tmur tgħid l-omma, dan jisu ġi teacher ta' ġi teacher hekk għallu għaw. Fallejtulek it-tifel tiegħek ta'. Ma dispjaċini. Imma dispjaċini ma fallejtulek.
Ħanajt waħda hello u grazzi l-sponsors ma rajt qabel ma nibdew rejza please. Mela grazzi l-online intimates.com guys jtidu naqa sexual playtime in the bedroom itlu hemmhekk inti. Interessat ruha. Mal-ewwel. Agreed, itlu hemmhekk ikollhom ħafna affarijiet for a little sensual time with the man, woman, significant other, whatever it is. Grazzi kbira. Whatever it is. Yes, whatever. Jek tixtieq toqtilab waħdek għandhom ukoll. Heavy għandi. Whatever it is. Idek biex toqtela f'waħdek le. Imma Għandhom enhancement. għandhom kollu xu. Grazzi li live stage u l-backlight li enuna ntellaw il-live show għedin il-partners tagħna from every live show perspective għandek live stage pala riggijiet tal-stage, etc. Seating u backlight għaddaw l-eżagġerat. Xizzoppet tagħmel Jina dan għarfantkom. Kajjer. Fil-vetrina. ħataħdem di ta' tal-co-host indawruhom. Best podcast. Għatta kħedza titlob l-niġi jinko. That will be the day, yeah? Għal-kub tek tapino Grazzi l5pointsgrowing.com jek tixtiqu tkabru affarijiet naqa speċjali pjanti d-dar. Fire and Fork li kull nar terba jkollu all you can eat meat għal-prezz ta' €50 biss. Black Box Pro li once again huwa partner tagħna tal-live show kif ukoll is-sound li nipprovdulkom hawnhekk waqt l-episodes tagħna, grazzi tal-microphones u ta' kollox guys. U grazzi kbira lil Matt Photography, il-photographer tagħna li ħajjiżżewweġ, da ħajjiżżewweġ. Mela bħal. Sakemm jura x'da jkun lest miżżewweġ. Lest ta' telqet. U grazzi lil Mi Media tal-li hostjawna ta' kull poddata u Grazzi tal-li timbuttaw il-cancel culture. Culture. I can never be cancelled. Le, Because my audience are horny men. Your audience are horny men. Horny men. Like me, mela qalbi. Għax aħna barra ġinsħani jarawna. Nispera li mux l-istess raġuni li jaraw li jilek. Dik vera nispera li le. Inti, Jiena. nisħan irġiel jarawk taħseb? Min jaf. Eċitata l-lum? Ħafna juwa. Daqs kem... Jiena li dan kien il-goal tiegħi. Li tiġi hawn? Jiena li tinsir ma relevanti ħassret. biżejjed bi x'ħassart. Għastart il-podcast. Mbatem nallan Jiena. għajna. Jien ma ħassart xejn. Mux ma start. Int ħassar. Le, mux l-ewel darba, mux l-ewel date. Ma starċ. Umbat marna nkellmu. Kina ġiatrudi. Le, kena flok jien ma rridx Le, di mux di. ma ħassarx, ġat ma rridx lilek. Kun transfobic. Le, Denise phobic kontra nkun. Ukoll. Entrom transphobic. Aħna kollox Ukoll fuq. terriphobic. Aħna kollox fuq. Le. Transformers. Aħna kollox fuq bikana. Ma Rajsa. Rajza. Eċitata, daqs kem konta eċitata ma ta' ketċik ġej mill-villa? Jow. Naqra zaħir iktar illum. Iktar illum? Iwi. Imwermra? Kienet ħatajt. Laqqas xej. Kont ħatajt ħaġa. Le, għax kad sanajdlu meta tħalt Big Brother bdejt nejt nispera li nkun relevanti bizzejiet Mela. li niġi fuq bajtu bejk. Mux tal-li ġejt, tal-li anka fil-live show I made it. Ħanikxfek. Nkxef. You are a full-on Patreon, you've been there from the beginning, ġifiri. English jien. Fucking vera proset, fita di, grazzi li patruni u koll. Das Denisi, sekta te kassu show inti. Le, jien kollu ruħi. Xin nirċiv l-email, nidħol fuq Patreon. Eżattu, da' se. Rajt erba show, stawa raffija, ġifiri. Mela. Rajt erba show, simman bat. Tony. I don't blame, nifem, kullħat gosti, hum, memx ta' this what it is. Għamin waqaf jara Big Brother, per eżempju, wara l-tlaqtien. Jiena nejdek il-verità, il-live show kont nara bis. Ma konċa t-segwi kollox, ma konċa t-segwi. Tal-Big Brother. U miskin għattini messaċ li bat. Barra Lili. Fej bat, barra li. Ma nafx kif dolek. Ma nafx. Għax mux vojtri tukun jew ma tonġ differenti. Eżatt, mill-li vojtri. Umbat xin nqalet imsamma u rajt naħta fuq Malta Daily. Biex ta' meċi intervista. Jalla wahdu. U taf li dispjaċin, it-tara xie jistaċ sweet girl. Mela, le, Umbat xin nitqajt miegħek iktar u iktar ikkonfermajt. Dakinhar konna miftemin, meta tqajna konna din it-tlieta, konna miftemin mod, kellna kollha kohos differenti. Mbagħad Sala zobbi ma neġiġ, tala zobbi ma neġiġ. Kultura, Vera, eżatt. Kemm għajjatna. Illa kemm Xo konna għajjattu. ħad ikkanċellawulkom. Vera, kontu vera voċiferi. Vera kiet voċiferi. Ħansa sik di issa, Rajza. Talli inti essaċ marbax Big Brother. Prorata, kemm ġi jiswilek il-ħela taħin?
Xej. Xella ta' ħinek ma tirbxux xella ta' ħin. Insomma, ta' le, u le xella ta' ħin. Ma kienx xella ta' ħin taħseb. Le, 4 ġimgħat. Dawnek. Jien għamilt 4 ġimgħat relax. L-ewwel net. Ġew. Relax. Tal-im ta' dil-ħwejjeġ xaktax? Le, naddi l-ħwejjeġ naf. All right. U jiena marra ġifieri bil-forsi tinkun naf. Natural instinct. Inti taf ta' dil-ħwejjeġ? Ifhem. Ma namlek Tallim namel ħafna affarijiet li għamlu n-nis. Jien ma namlek xit-tip, ma namlek xit-tip li ta' Jien għandi Filippina. Ekko sarajlek! Ekko sar, jien namlek li jinti ta' totem tħares lejhom? Le, dik il-libsa ħażina. Għaxin dawk il-5 tijat li kiku għedna namella daw l-affarijiet għandi affarijiet oħra. Expensive il-Filippina. Mux daqsi. Imma kif kienet l-esperienza on the whole? Le, overall tal-bliħ vera pjaċir ġifieri u xaġa li tagħmel letteralment darba f'ħajtek. I mean, sakemm ma jkunx hemm xi ħaġa oħra niddeffes. Imma le ta' I'm grateful ġifieri li għamilta u naħseb tallimt ħafna minnha. Inti titħol kieku kellek? Jena provajt. Provajt? Ma rridunix. Għaliduk? Għallu li għax for the brand. Għallu li. Skuza. For the brand, you're a VIP. Forsi jagħmlu Big Brother VIP. Min jaf, żgur mhux għax LGBT. Ma naħsibx li għax LGBT, ma naħsibx li dik kienet ir-raġuni. Considering memħat ukoll. Mhux hekk. Jista' jkun li le. Imma issa inti fil-każ tiegħek il-boyfriend hija taw, nista' nsaqsi lili. Iva, fiancé. Inti fiancé għandek raġuni. Dak li javodni. Vera jabod. Vera toboda. Dennis Phobia. Dennis Phobia. Phobic, mhux Tajn phobia. vera ma tantx affarijiet gravi, kull mettara. Kemm jisu hemm xaħatni qed illum fl-istudio, dik kienet ovvja direttata għal-Henry. Mbagħad tfajt botta, x'inhu? Apart il-memes għallek tal-liba. Apart il-memes. U l-komment li ħallejt meta tfuq Tkun it-tir. Henryophobic inti issa. Kollox. Da ma niftakarhomx, probably kont malla. Niftakar li ħallejt fuq li qed inti qedlek lajtetlek lura x-xogħol li xaġa. Ma naħsibx li kien hemm xi ħadd affarijiet gravi. Creation, le, just drama creation. Inti taħseb li ħassu ħażin, ġifieri, li jassaċ, mhux jassaċ, ġej xorta nexxu li jaħxik, xtik il-ċans 40,000, le? Xik il-ċans, xik, u. Speċi ta' 100%, u. Gawdijom is-saġidna għamil. Kienem ħafna ħejtu imma ħana mill-liba. This Overall, hate. jew Apparti ta' Dennis. Ta' Denis naħseb għerd ma ħattijħor muxej. Thank you. Like kienem ħafna ru. ħafna bullshit, ħafna gideb u għet nassumi. Fuq Henry u fuq Mela. familja wek. Laħna, rajna sejna ma nsegwi xej, jena vera dal-affet vera. U rajt 4 kommenti vera top minn Antonis vera bravi għan barra ġiviri. So I can understand that Għandek it's... xi memes daw? Għandek xi memes għax vera nsejtom. Mbagħad tidħol fil-profile tagħhom u probabbli kollha ritratti ta' Ġesu u mental health u Le, big time. Jisif issa tal-li jedna li jem ħafna hate, u specialment inti lajt ħafna hate. Għax għalu kienem ħafna... Henry, li għaddejt għalik mill-mobile. U jela, ħalim. Tibat il-lahra, tibat il-tija. Mela, dik li rawk maħħa, separa. Għalu, eżattu. Meta kien id-dar. Xuma għalu li inti għed kont edha tbarri u this and that. Għawlu ħafna bullshit. Is-saħna tal-li vintaw daw l-istejjer. Sowa, u għala ħafna hate. Aħna xtajni l-ek naqar regali, Henry, ta' u ħanru għamlok biex tejdilna jessaċ, jow inti rajizet inna jku xokej l-ek naqtu dar regali li Henry, tal-li miskin għala dal-ħejt dwar il-barriment tijaw ġiviri. Barrifikazzjoni. L-ewel regal huwa kaxxa Red Bull, aħna għedna li taftu qodlu tajjeb f'dit ċirkostanzi kolla. Joġbu? Ħabba l-logo naħseb. Le. Li jmiss Lamborghini, ġifiri naħseb Iwa, wahda. L-arma, Dik diwa Henry u tajba. Jaddilek il-barriment meta tiġi daw l-affarijiet. Tajjeb. Flok ta' Chicago Bulls. Jista' jbiddilha minn Chicago jagħmilha Kamerun. Ħabbal minn Franza. Inta tifhem għax dawn ma fehmu mhix. U minnħam. Jina fimta tal-barri, kolla bil-barri. All right, sorry. Mhux hekk. All right, so bdejt il-kwita jiena.
Voucher tal-barri l-imġar. Tista' biġibu lilu tagħna, ram mandi min time. Min? L-Henry. Ħessa jiġi dakka l-spur. Henry, dan naħseb tajjeb, u dan. Tajbin da. Ikum. Tajjeb ukoll. Voucher Toro, one stedin fija, ġifiri. That's good. Toro, if you're watching me. Get in touch. Tajjeb. Għatma mort, nishtiq mort. Vera tajjeb. Għallu li tajjeb. Iwa, jider tajjeb. Imma li So, kellu Henry, iwa, naħseb udi. petit għalik. Ma tanġet narak. Ta' bit fine dining. Imma jek tikol ħafna fine dining jiġi tajjeb. Tikol ħafna. Eżattu. Kon fuq xi 700,000 euro, it's fine. Kon għad nasbu nġibulek ukoll trip l-Ispanja tmur ma' Matador. Ħalli żgur tipo titħol fija. Bulbar, just bulbar weħeda. Naf xini bulbar. Xini bulbar. Xafajdija. Xini bulbar. Jes, il-qoddim tal-karozza. Prems di, tal-mamma l-prem. Tal-pushers. U kaxxa bulu bif. Daw kienu il-regali tajjeb nistan Bullu ġibomlu. bif, naħseb. Bullu bif? Iwi. Eżat, Dak ukoll il-barili. Dirkep. Iwi. Tar-rodeo. Mela raħda kħan Inti tħobb tirkep affarijiet. Nħobb jien Unrikkep. Intrikkep? Ukoll. Ricky. Il-min. Ma fimtux. PJ għandu dil-ħagġa. Li jaqbad jitħol ġo trans ġo moħħu fuq xi ħaġa sewwa. U jgħida, u laqgħu li taddaħqa liħ u jinfaqa jitawweġ waħdu fuq is-siġġu, ġifieri ġieli. Ma dik l-iktar ħaġa importanti. Ħajġu xi affarijiet. Lek innifsek kuntent. Il-bqija. Inti ma konx rajtu qed ħafna Big Brother sewwa. Ma tantx. Kien hemm ħafna drama bejn Marvik u Kyle. Ma there's a bit of a story. Ma diġ għabdet nidħol fija. Imma aħna smajna storja minn xi ħadd li apparentament kien hemm xi ħadd li għajjar il xi ħadd li bataq tates. Vera? Wow. Issa. Kif ma qabdu biex? Għax kienet wara live show u xaħat għallil xaħat. Eżatt, għajdu inti li bataq tates, ek, full on ġowieġ face to face. Jena rajta dil-ħagġa. Rajta face to face. Rajtom jiftħu l-biba tal-karozza tal-persuna l-oħra. U dil-persuna għaltila. Inti li bataq tates, issa. They close the door. Just take, boom, boom, eh? Issa, if you want to reveal, go ahead, but I don't think it's my place to do so. I mean, miex. Mil da sekk. Girl. Agreed. Mux posti, ġifiri, jena rajta dak il-ħin, tiġri, ġifiri naf li vera ġrat, mux gidba. Fatta. Nandi feeling li marvik għala. Issa, like. Bat nejdu l-nawar, issa nitħu. Uma minn uma. Eżat, ma tamil ġifenza. Bijawma. Pero, nishtiq insaqsi, minn xiex taħseb tinduna li għanda toma li bataq taħtes, kif tinduna li bataq taħtes? Naf, xo, forsi. Ma nafx Kif tal-irġiel tista' jien tinduna nafx. xaħat? Tal-irġiel bi. X'toma? Ta' tesirġil, kif tinta? Taħtes Le, mux ta' irġiel, ta' just irġiel. irġil full-on. Ja bħali. Min jafu. Taka. Nafsu no. No. 50-50 pal ġejdi. Tajta lekk kien 50-50. Xiex? Jina rajtu naqra Ma nafx. ek ma xon. U li mux għabib. Min? Aħjar ma naqla xejn għax nerġa' nagħmel. Le, tivvintaw affarijiet. Bħalma ġali tala violent. Tivvintaj. Di ta' toma tal-liba taf li vera li jek tikol per eżempju pineapples toħroġ toma tal-liba. Kam sweet. Tilla ma bittam nagħmel lilha mek. Tilla dik tajba. X'tagħmel għolxa mill-liba tagħhom. Fezza, tamra mawċ li ġil vera, tajba tkun ostjant. Doluri. Isma, taf li għaw. Kemmek tuħu pjaċir li ġent ostjant. Facials ta' l-sperma ta' semin, naħseb. Iju. Semen? Facials bl-sperma ta' semen. Something like that. But very expensive. Iju, ġilis. Għara. Issa li għat semin ġejt fija. Jena għamlu l-facial cream fucking bxeja, jieġi. No, thank you. Ikun grease. Tenna tija jekol expensive. Naħseb iktar bertit l-oħra. Talli tikol il-pineapple u jiġi toma ta' ħelu. Jek tikol l-asparagus il-bowl jiġi jinten sowa. Jek tikol ħafna indjan joħroġ riħa ta' minimum wage. I'm thinking. Skont naħseb. They have minimum wage. Ref, ref. They have minimum wage. I don't know what they have, to be honest. Kemm hi minimum wage? Minimum wage?
I'm pretty sure she's well paid. Niġi, jenak titta naħsillek naqalar. Niġi. Imma tittamel tistani għandi u kol. Ora l-daqsik ruħi. Ma minni jom xillu. Msa n-nom wara. Namlu l-ħalma minni l-dakinar. Xtamlu li. ċawalikom. Ma mux aħna għanna l-provi. Aħna għanna l-provi. Aħna għanna l-provi. Ma tħallasniġ, xista kamilna Donation tal-puttino. Hemm ħafna firsts illum, inti il-first co-host. U inti kont ukoll il-first ever head of household. Mela, nibqa. Dak għax tagħmel tiġi sek Saddam Hussein hekk ħadd ma jistalik. Clearly. Ekkisu. X'jiġifieri hekk jisu? Għax mbagħad bdiet id-downfall minn hemm, so għandhom l-ewwel ġimgħa. Kif marritilhom fil-xejdu. Fid-dajri room, chicken nuggets. Ammur fid-dajri room. Abżuili u bdejt netlifa kważi jitkellem f'daqqa, 15 ruħi u kemm konna u kaħad ir-rijaj tiegħu. Imma dak għax x'inhu l-wall ta' head of household? Tagħmel ix-xirja. Tagħmel ix-xirja taqsam il- Terdaw ġifieri. Intu kix-xogħol. Tkun nisek seftur. Kont sanajt il-ġenituri, il-ġenituri ta' kulħadd, imma jien kont l-ewwel waħda tal-ewwel programm, ġifieri ma nafx jiġri qabel. Kelli l-iktar nis tipo taħti ma l-iktar nis da. Kulħadd kien U You had to figure ħadd it ma out. kien jaf il-ħadd, allura jisu qed irid jgħid tiegħu u hekk, so kienet naqa' challenging. Tista' pereżempju ssawat il-cameraman dak qed ma' PBS jaħdmu dak imsawtin ġifieri. Ma nistajċ għax ma kenniex aċċess għalihom. Ma tarahom, ma tara ħadd. Le, għaxan għal-kameras ikunu Crew ħadd. permanenti, le xej. I mean, ħadd. Imma ġieli. Issa aħna. Iġi cameraman juhu drink ma'kom. Sakemm kien hemm jiena ma le. Ura. Sakemm kien hemm jien le. Aħna mela tkellimna wieħed mill-camera persons li kien jagħmel. Miġi xi ħadd li ħadlek ir-ritratti ġifieri. Kellu ħafna xi jgħid fuqek. U guys, ġifieri għalikom favorite hawnhekk part. għamilnilu biċċa interview għalikom Koko O'Hara. Bajt Molly. Insellimkom eżis telespettaturi u nilqakom għal programm ieħor ta' Bajt Molly fej illum bħala mistieden għandna allut bil-pedigri Koko O'Hara. Grazzi li l-ek ta' dil-istedina, JD. Jien mhux JD li jaħdem mal-gvern. Bħal Riki. Hin madonnet najt kem sweet, JD. Ksibtu ntilat li għannu grufun tant inħarraq li telaq minn bajtu bacon. Aw. Tal-li bamlulu, ha? X'għamlulu? Tifintax stejjer ta' biex nifintaw l-istejjer naħalluk f'dejjen net. U għaj mara li għal mela ksibni l-mara grigalandek bella li ros bil-labra biex ma titfakx barra mid-dar tajdilla tamel podcast tal-annimali u temnek bisax tara l-PJ jiġu l-emmulaw fuq wara jisobżom kif għallulu ġew out of stock Lativan. PJ, when are you going to grow up, eh? Meta se tinduna li ma dekx ta' 16 sena, J. Blativan. Jekk kien vera raġel, ibla 3 stil noksu laħlahom fl-xkun teachers. J. bizzob Lativan, għala vera tfale. Daw kienu ċemplu ta' Big Brother biex noqodulhom photographer. Peress li saru jafu li kont il-photographer ta' Love Island, kienu serħu rasom li kelli esperjenza biżejjed biex nuħu ritratti ta' nies bla moħħ. Aw, JD, jien tajjeb ħafna ta' imma ħafna JD. Max. Pepsi Max le, nipreferi Coca Zero, grazzi. Għed bdejt noħdulhom ritratti ta' Big Brother u f'daqqa il-ħin titħol il-karaffa liba. Rajza. Aw, kontinni ma nintaqa' ma xi ħadd daqshekk qasir minn mentu tqajt maħbib tiegħi. Fil-parti tal-praċed, bomba l-fuq il-Ryanair, għax taddija hand luggage. Helwa Madonna, għara kif twaqqalek wiċċek l-art toħodda tikol ġo restaurant u tara l-waiter ġej joffrila l-ħajċer. Koko, fil-qosor. Kif tispellija? Le, xej, sorry, għax kelli post xintella u ta' finta li ħasin bil-Malti, jett ma fakit, ħallija. Isma, kont qed tgħidilna kemm tagħmel sigħat taħdem. Kemm tagħmel Koko? Koko nagħmel ħafna, speċjalment minn duqbat id-dita tal-spooner. Żewġ kaxxi Red Bull fil-għodu wara f'sinarru flaxija. Personalment, għalija, aħjar jaqbad jiġbed. Tiġi ħirħas. Koko! Mur jista' jiġri għaw toilita u barra ħija xi qalet. Tistax toqgħod tajt in-nies biex jieħdu l-kok, dik ħażina għal saħtek. Imma l-saħtek li ta' fil-kastija kittawwallek ħajtek għax tagħmillek pjaċir taqtalek ftit labti JD. Max jien u foxxi l-kelb ommok. Nawġek. Ma tkunx tagħmlu. M'għandniex nagħmlu. Dakka għax għandna ħafna x'nagħmlu nagħmlu dawn l-affarijiet. Għax kif jiena nippreferi m'għandix nagħmel noqgħod id-dar. Jintex kemm kienu jaħrquni, jiġu fuq in-nies jgħidu li jekk hemm nixtieq għandi free time bħalek biex nagħmel. Free time!
Nammel xie 40 sija overtime fil-ġimma naħdem ħatoqtolni jew. Ġejn bil-free time? Xorta ma kelkomx biex tatuni l-flus li biex niġi. Le, kellna. Inkont ħankun f'dak ix. Mela, konna saqsejni għaw kol. U ver ma ħaddit inni xogħli. Smajt. JD kien tqammel. Ma għamilni xabba l-flus, indunajt jien li ġejdi, għalli ma. U jħed baħħal fili. It's all right, I will take it. Ejja big najdu time. maħni xogged. Li ġejdi. Jena lessin waħħala fi, għax mawħat li jista jirbatti ġifiri torti għak JD vera kienet. Miskin. Rajza, Ok. kienem ħafna gays fuq Big Brother. Aħna nista nċajtaw fuq gays dan jizon. Mela, jien xipportani. I mean, It's fine, għax ma għalaw Mela, transphobic, jien, homophobic, x'għamel? kollox. Ma għana ma dak kaffa għada li we hate everyone. U għed nxens għasijek nistaw. ma you're free also to hate whoever you want. Ma we don't Also. hate. Imma you're free to hate whoever you want also. If anyone wants to, If yes. you want. If anyone wants to hate, they can go ahead. Mela, Ek tidu saqsu n-nis li għajru li naħseb. Tukom li. Eżatt. inti taf naħaj. Minu dan is Naħseb hemm xi phobic. komunità. Dan is phobic. Dan is Jiena. Mela, tal-li għalawilna transphobic, homophobic, etc. U aħna ħadna dak il-break eżagġerat twil, ħadna break twil, biex nevalwaw l-izbalji tagħna zowa. Għawer detu għal-istaħi għaraj. Ħadna dak il-one episode break. Break twil. La Violent ximkien jek rajt sew version ta' gays. Like, Imma Big Brother, Girl- jekk gays, barra, gays. infatti kien jena. There's everything, eżatt. Ma rajtux għax kien naqra boring, to be honest, sorry. mux li Big Brother. Le, ma ġifiri kont parti minnu. Parteċipant. Le, eżatt. Rajtu Le, naqra. kompletma ta' barra differenti. Forsi. Tiftakar li kien l-ewwel season. L-ewwel season, u jista' hekk, jkolli l-ewwel jaf. season. Imma mbagħad Jaf inti meta x'ista għandek jiġri. l-ewwel season u għandek xi 20 season ta' barra minn Malta, tista' I mean. Ma, Take note. Zejda, I mean, kull mem, let's face it, em li ġil bsidirom lix, bitnej li jom. U nisa blazop. Fuq xi Kien hemm ċettajta. min għallimna kif taqra ktieb. Daw, show, zoom, mem xej, jo. Push-ups, kif taqra. Memx ugwaljanza, u da sekku. Imma, Kien hemm case imma le. le, Ġo le, Big Brother Iva, Ejja, yes, Iva. yes, yes, u transgender najdu, xana FM. għala transphobiku. La violent, you mean? Le, botu. Le, Memx naħseb transgender it-tnejn. anyway. Ma naħsibx Trans li. le. Le, Trans le. Le, ma kienx hemm. memx, xo, kien. Kien ħajkun hemm imma miskina. Għallu nix. Ma rridu ix, tannek, kina. Kien hemm xi ħadd ieħor ukoll trans li saqsa biex jidħol fuq la Violent. Aha. La violent dejja, reċenti, jo. Għalla Insomma żgħira ta' Għal 25 Yes. Għal-buttinu kol. Imma ħana labu loba issa, u di loba li nixċi t-nej li jintkom, tiddu parti fija ġifiri, specialment għal juma għala wilna transphobic, homophobic, etc. Aħna ma rridux inweġġaw in-nies. Sowa, u għatma kien l-intenzjoni tagħna. U aħna f'daw l-affarijiet as such nixċi unkunu as clean as possible. Allura, ħansaqsukom jekk daw l-affarijiet, jekk namluhom xaħna, jew le, jiġux homophobic jew hateful in Ma jina ġenerali. ma tantx nista' Eżatt. ngħid. Ma le, Xaqsam. m'għandux xaqsam, inti mhux Nista' ngħid imma ifhem, mhux qصدي. fuq hemm barra kien hemm ħafna min jifhem. Kulħadd qalilna li aħna homophobic u transphobic, mela we're gonna ask you. Basically, min ikun transphobiku, whatever, jibusli, mux ħanet fej, ma msomma, tista' tifmuni. Yeah. Da mhux l-artikel. It's not gonna, ibusu li l-bajt. Istabi ħlandi. U l-bacon. Mela, ħanibdew ħansaqsuk, jekk x'din hija xi ħaġa transphobic, fil irrelevant of what you are, just opinjoni, Alright. għax aħna ma nifmux. U nixtiequ nisimgħu opinjonijiet differenti minn għand nies anki draft tista' tindaħal jekk trid. Mela, l-ewwel każ huwa PJ ikun fuq bass, sewwa, ma m'għandux ma fejn iżomm. U raġel joħroġ lu ġismu imqajjem biex iżommlu miegħu. Jekk PJ jgħidlu le grazzi daqs li kiku. Dak jiġi homophobic? FM, għettitik soluzzjoni, nejlek għax gej mux għettizdommi, għawejja. Fir homophobic tiġi. You're dickphobic.
Jew dickphobic. Forsi sab ma Għax ximkien forsi ieħor ma u teknik fejżu. xifulin għal-PJ iżommi għaw jenna. Eżatt, tara li kattilkom għalli għana iktar That's a diffiċli good dil-ħagġa. point. That's a good point. So you can be Naqbel naqamijak fuq Yeah, għadi. see? So you can be penis phobic. Eżatt, eżatt. I guess. Inti jaxbuk il-penis spoon. Għal-homophobe. Nutella. Tijek all right? Tal-kelb? Le? Dak il-lipstick għama. Inti jaxbuk jibat top tibat affarijiet tal-annimali la użbub zobbom. Nibat affarijiet fucked up. Mela, Għajdinna li fissat Facebook tal-klieb. Għajda. mela, għawek konkludejna li PJ, mux homophobic, just penis phobic. It just jibżan. Jista jkun homophobic. Jiddependi Noħraġulu jenu jżomm. ċirkustanzi. Tija jżommu, ġifiri mux penis-phobic. Agreed, so jista jkun. Provaw, Mbatt naraw. Up for discussion. Issa naraw. Mela, okay, so this is open. Next one. Jiena sowa inmur il-bank biex niġbet il-flus ta' donation għal puttinu. Issa. Jekk idur l-ħsieb u non fuqhom bnadar tal-LGBTQ biex nużom bħala throwovers fuq is-sufan għax joġbun il-kuluri. Dak kien suppost. Ek jiġi homophobic jew le? Le, kanzi. Anzi. Et nużom jiena biex ma nħammitx is-sufan, et nuża l-bnadar biex joqgħod il-kelb fuq ma nħammitx is-sufan. Ek jiġi homophobic jew U le? minn flok xiex? Bħala throwover fuq is-sufan. Le, literally. le, għaxat. Flok nagħti donation il-puttinu. In ġenerali. Stajt il-komunità tal-LGBTIQ għati. Mux għat tifim għad. Relevanti. Mela naqbel ma Denis. Niġi homophobic ek jiena ma nedix homophobic, nidir vera nu baz. Ma naħsibx xo għax inti Jiena, għatti Il-kuġin dak. Jena Meksin kon naqta rasi barra li jint parti ma l-LGBT. Ġifiri. Ma Vera? nafx kif tista tkun daqsek homophobic. Min qabel. Min qabel toqba gay. Ma tiftakarx? Min l-ewwel ġurnat. Ma nafx. Ġejt naqgħod Etli Luke, kemm nerdaħħulu. Ija, modest, that's being extra I manly. mean- Max being Max. Eżatt, Pero ma naħsibx li tkun homofobik, għax inti jetta għazilt. You're Ma nafx supporting, jekk hemm xi sorry. tip ta' It's a backstory li support. minix nieħu. Le. Imma żgħat qed tissapportja l-affarijiet tal-LGBTIQ. Perfect, ma ma neġux, La tajja. support Naħseb. ta' Tarshin Rainbows. Mela, jekk l-spooner jiġi assis biex jiberiklu d-dar u ma fetaħlux, dak homophobic jiġi. Fem. Fem, jekk ma jafx minnu l-qassis. I think he's past that age. He's past the age. L-spooner You're safe, you're safe. So safe, biex eba You're jiġi safe. homophobic, so. No, he's safe from the priest. He's So safe. it's okay. He's You're safe, you're Forsi good. vera mar biex ibiriklu id-dar. Mistek tħalliħu. Ma l-għura kifu daqsek ħerqan, narax kimu ħerqan. Dak iżgħat jiġri xaħat wara. Mela mintix spoon apparently. Ne, PJ biss issa. PJ, mela, ħana li miss. Issa. Il-PJ ta' nisrani li ju qiegħed ġo foresta u f'salt wieħed jaqbad forest fire tal-babaw. Fil-pront l-ewwel ħsieb li għaddi minn moħħu huwa. Dal jaraw il-gejz meta jmutu. Dak jiġi homophobic. Le. Christian. Tix. Catholic Christian. Robert Catholic Christian. Roman Catholic dak jiġi. Roman Catholic. Għax Or, jonkella. Miskina ti vera da serju wara dawk. Membru tal-River of Love. Eżatt. Għax dawn, So, yeah. ek jasbu li dawn għal Ma nafx jemlu River of Love. Ek hemm miktub daw Jew l-estremisti. tal-abba, staw kon naħseb. Mela, jekk jaħseb hekk jiġi homophobic. Iwa, PJ biss. Le, ma jiġi. Jiġi minn tal-River of Jiġi Love. with a river of love. Mela. Dak xieġi. Iba t-tessera, saqsijat Xieġi dak River of Lavjan. Jow. river of love jan, let's take it. Mela, l-spooner li vera ħal engage biex jaħbib il-missieru li vera iħobb l-irġiel. Dan homophobic jew le. Kemaw jasra. Vera. Ma naħsebx li ġiħom, naħseb ħannajtek. Et jibżajja, xinu. Jista kun homophobic tijak innifsek. ċerta minn Henry. ċerta minn Henry. U ktar mill-li għat stajt inkun. Għaliex, titħolli? Le, mux għalija. Ma tafx nixi jek l-spooner, hemmek mal-boyfriend. Ma jġiġ homophobic. Għax rajt istoria għallu l-ek tijaj, Henry tijaj.
Ma dak xon, għaxan għanna naqra inner joke. Alright. Nerġgħu. Mhux beef għaxin Le, l-ammont ta' beef. beef. Ma hekk xieġi l-spooner, ejduli, għammexxu. Jien ma naħsibx li hu homophobic. Ma jiġix. Tajjeb. Jekk jiena inmur nilab logħba five-a-side u nagħmel logħba sħiħa nixxutja bil-kontra. Dika. Mhux homophobic titmur l-isptar, mhux jessieqek. Le, dak tiġi, ma tiġix homophobic, just ground dak kemm nuhu pjaċir kieku. La, l-bsiqek. Ara sonza, zaħara. Zaħara bleżar ġibti, l-spoon proset imma. U l-aħħar darba jekk it-tim ta' Bajtu Bacon waqt programm jagħmlu logħba jisimha homophobic jew le. Dik tiġi homophobic? Le. Le. Bomba, għax konna naqtaw dil-liba section kollha kieku. Għax ma jistax tkun homophobic. Le. Għara bis fettilek. Għasekku. Wara toqba gate daqsek. Jiena vera ġbitni dieta toqba gate. It was a very good one. Aħseb iktar Rachel kella l-fejtu għalija. Rachel? Għala. Għadin naqra ta' s-swaba li tilab naqra jkun OnlyFans tamlu għalli għanda toqba ta' storm. Insomma, zaħira kienet imma. Zaħira kienet, il-ritrat. Yes, it was a brand new, fresh out the factory. Imma, iktar naħseb Rachel kella għalli. Fil-mux kero għalla tajt inti bida. Naħseb, next subject. Għallulna Iva, li hobby kbir tijak u għalli top tagħmel il-kejkijiet. Iva, Rajt għal-page. Għamitlek? Le, għamitlek. Għandek page bil-kejkijiet? Iva, Asja? Zibaj. Bakes. mix. Very good. Plug it. No, plug it for sure. Talli dik li ktar ħaġa tiħu bas tagħmel. Kemm il-pillola ta' depression tibla kuljum? Nofs waħda. Vera. Vera, ħassa? Bid-depression? Skużani, għedha Għitruku daw għol. daw il-Libanis. Daw, najt il-verita. Depression gazes. Meta għajt ma ġejdi, kienet one of the things li kontet, minn meta beda Bajtu Bacon kien izmin fej ma konċ like għaddej minn zmin tajjeb mentally. U għenni. U għaltu li d-sima hi. So. Dik il-komedja? 80% ta' Malta torqod fuq Lativan, Gri. Jena kont wieħed minnhom ġifieri u anzi l-oppost. Anzi, ħajkolli ngħid taf kemm nirċievu messaġġi minn nies ġifieri, ġenwini jgħidu n-nostja thank you guys. Kister Tony. Wiċċi mill-qoddim. Jek xfidna zejza ħaddum ġeja. ħafna jiġu ġifieri this is vera heartwarming meta nisimgħu dak. Le, vera. Għalhekk għattilkom għalija li nkunaw, ċoħe biex nkunaw meta kont Big Brother u għat nkun relevanti bizzejiet li niġijaw taf kif għax intħalta tillallu. I made it. Up to your level. Inti, you like baking? Do you bake anything? Do you put anything in any ovens? Jina l-air fryer nuża. L-air fryer? L-air fryer nuża ħafna. Baking. Baking, ma jina nasib vera bid-danax, ma jenċax, dik il-ħagġa li twadda affarijiet fil-forn. Mbaġġa stoqgħod tistenna l-liba kemm fadda. Imma jiena mhux nitfa' fil-forn biss u meta tagħmel cake titqgħod tagħmel id-decorations. Affarijiet u fih il-ħin. Il-paċenzja. Darba konna din Amsterdam, kienet konna mal-band l-ewwel darba. Tlajna sem u tħanna ġo coffee shop, as you do in Amsterdam. I guess this is what happened. Ma naħsibx li daw kittib ta' bejk. Ne, sissa. Ma wasalx sem. Insomma, ħadna sigarettu ġewġu ħagġi ħażin, ġifieri ħażin. U wieħed qabdu l-ġuħ għal-liba men, id-niko ġaġa, id-murniko ġaġa. U f'salt wieħed ngħidu bro, saħ morru aħna jew nofs triq mejjed u naraħ jiġi lura b'kejk u qed jiffanga. F'dal-ostja kejk ġifieri. Ovvjament, ma kienx jaf, għakka kem dawa darba konna zaħ. Li kien tiġi u kol. Li kien spice u kol il-kejk. U għet najdlek ta' għatma rajda għas-sekremet tarta ċikolata f'ħajti jena. Disaster! Kella nġbruħ spiċċa bil-ma l-ħajt mbaġġi l-pulizija bizzimel jgħidlu oj! Zgur kien bizzimel ma jow kontu. Le, vera. Fil-fucking daqsal jgħidlu why you're pissing all the wall u waħna għednilu no, we're from Malta.
Għastik importanti ma ta' kunu barra minn Malta. This is normal. L-ewel ħagġa li najdu. This is We're from normal. Malta. In Malta like this we do. What? Swimel. Sami, xinu zwimel? Xiex zwimel għat ma daqt. Led, il-Amsterdam, min kont naħdem Amsterdam. Oh, dilli mort. Zom. PJ ħajċa ħagġa ra. Inta, please, kontamela. Taħdem xiex Amsterdam. Fil-vetrina. Le, mux fil-vetrini. Mux fil-vetrini, stimili, ma mux fil-vetrini. Le, meta kelli, le, meta kelli l-website tijaj, konna l-studio semmek. Għat ma tħajjart, riħad dejjaqni, mux għatna laba tal-qadiza, ta' provajt l-alla kollu. Wija, yes, ma not that specifically. Le, pala, jek tixtiq tħoss xtaħseb jiġifieri tmut. U space cake. Daqsek kravi. L-ewwel darba jbelħek. Jinn bezzawni L-ewwel tal-affarijiet. darba jbelħek. Jena darba li pejjibt u batni rametti. Ma l-ewwel darba bil-fors. Ma l-għamilta darba Mbagħad li. bastalla, ġifieri. Mbagħad very very good. Importanti Nista' dak nagħmlu it-tip. l-udjenza, teħdux drogi, Le, ħalluhom għalina. Għamlu l da il-care package il-PJ. What's your favorite Pete? Tijaj? Ah. Ma naħsibx nista' ngħidaw. Le. Kella jiġi Bruna. Taf xiex? Personal use. Ħanajdlek, x'inhi? Personal use. Dik. Il-comedy laqwa droga. Comedy. La, l-iktar ħajli tiħum il-comedy U żgur. l-irħas waħda żgur il-Madonna. Tal il-gays jifmu ħafna fil-banana, taħseb jagħmlu biċċa banoffi paj mawx. Għasta familni darba fuq Big Brother. Imħallat bit-tiramisu. Quick fire questions, dawtu taqrom inti, malajr. Ara. Xna, jien rrid nirrispondri. Denise Dalton jew Denise, min taħseb li PJ jixtieq jaħxi l-iżjed. Bej Denise u Denise. U Denise Dalton. Bej Denise Dalton u Min taħseb Denise li PJ Dalton. jixtieq jaħxi l-iżjed. Denise Dalton. Denise Dalton, jiena. ċaruta, tixxu jew maċara. Wara l-PJ jaħxi l-Denise x'se juża biex jimsaħ il-liba. Wara di ċaruta? t-nejt film li naħseb jew waħda fuq. Waħda inti den. Mena, ħbib tija. Ejja, ħbib tija u nanna ma min taħseb li ħajmur jiftaħar il-PJ li wara li jaħsel Denise. L-nanna, jekk għada maħna tijaw. Mela l-dolorata ġo. Dana ġaz bazzikament nixxu ngħidu li kiku PJ bejaxi. Imma unfortunately għandu marra d-dar. Ma kiku juhu pjaċir. Ħallini ġos, dew minn kollox. Għasek tgħidilha li naqra differenti. Tila li nħallas ukoll, It's ma not matriċ. cheating. It's not cheating. Jekk naqra Nista differenti. daħallila u inti Universal. Oh, amazing. Aħba. Joysticks. Il-boyfriend għalilna li inti tħobb tara ħafna crime mysteries u killer docu-series. Kajin. Vera, jġbukom ukoll? Nispiċċa norqod. Rajtu tal-Playboy? Playboy Murders? Mbagħad nibatulek. ħaġa, ma ġili tant kemm nidħol fih u li norqod. Tant kemm niġi relaxed li nispiċċa norqod. Tiġi relax. Inti actually battilna u naqbel mija kompletament, dude. Actually battilna naf li worrying. Worrying. Għax apparentament u vera, ħarġu studji, it-nejl intom ġifiri, I can understand the connection now. ħarġu studji li jek tħobb tara dawn is-serial killer documentaries, it's something heavy. Infatti jara, psychologist warns it's a major red flag if you relax by enjoying true crime stories. Heavy shit, tu. Ma biex Fil-inta mitne, issa l-mistoqsija jadi. Jek tara dokumentari ta' t-tini gwerra dinjija, tiġi colorblind? Xkolla black and white dawk ikunu. Dik il-mistoqsija. Ma xinu l-warning da li worrying? Xieġifi, xinu Jekk aħna nirreazzjaw waqt li naraw. In-nis imutu? Hemm problema, le? Mux naraw n-nis imutu.
Ġi xendem il-moħ il-daw li joqtol speċi tal xiex jamlu u kif jaslu għalija. Kieku jien ma konċ namellek, kon namellek. U daw l-unsolved mysteries. Bat skantata kif tiħu nofs primla. Anzi nofs. Wara, zgur ħaterġa, wara dal-program zgur full ħatibda, fuħalla miskina. Jekk inti tixel television. Għandi Netflix, jek tara Netflix tagħna. U tara raġel imqatta bidġi. Ma jkunu xek, ta' ma jkunu freezer, x'mux hekk, la sena rajt ta' nara. Ma jġibu l-crime scene, ma mux Eżattu, il-proċess li nsib interessanti. Okay. Jekk inti tara da kollu. U tgħid, ostja x'baż. Problemi, le? Mux baz, tajt istra tafna faxxina ruħi. Darba nara l-laħam imqatta, ma timmaġinax xekket jamlu stuffat minnu xibda jippakki. Darba rajt xi ħaġa kienu biex jaħbu li Dakka kelli recounti, kuna din jagħmlu. Biex jaħbu li qatlu dal-persuna, ħadu ħanċaħat u għamluħ like parti mill-min smit. U prodeċew like mal-bqija tal-min smit. Jgħidu l-leman. Ma jgħidu l-ek nġibek kapulja. Eżat, literally hekk. Kienet ħaġa li belluża. Le, kienaw fast food chain. Amerikana. Famuża. Li kienu sabu traċċi tal-human flesh. Allegedly. You can't sue me, motherfucker. Ma le, jekk edha fuq il-gazzetta, edha fuq il-news. Jiena ħsibt li aktar traces ta' plastik kien ikollha. Le, dik jiena hi. U jiena Ġifieri. Konna ntajna tiġa. Għandek xogħol, you have work, ġifieri? Mux l-istar. Ma dik. Mżomma waħda xamqat inħosna girl moment, jien nixtieq nidħol fiha di. Le, ma kontx nafa. Kienet tafli, kienet taf naf minn iju, meta kont tal-priop jiena. Ta' xiex? Ta' sejżit. Għamiltu sejżit ukoll? Mela. Rridu timestamp di għalija? Le, għalfej, taf. Le, għafta publicly. Ma ndeqx najda jmin mux. Le, eżatt. Mijax plastic phobic. Id għat misajt sidder fals? Tiġi firri fals. As in, okay, upgraded. Iva, kif jinħass? Kif għaxin għatma? Iza vera jinħassu naturali. Għaxa sejtom la dakħa. Kon xamnu. Fadant għajna l-axħar. Iza naturali noħroċ tijaj. Jon, so, jinti għaw tijaj, tifi għam għabda sew, ġifiri. Nasab inti għandek iktar mill-li kelli jena. Daqsek vera, ek? Tikol ħafna McDonald's. Nikol ħafna McDonald's, nikol ħafna McDonald's. Nitla l-operation, ma nafx ta' xiex. Eżat, le, Jalla jaf. Inti jow, ma nafx. Nasab jien kont priop u inti kont im. U l-om jgħat, nasab għat-lom. Min jafala? Arenga fa' Home away from home. Imma, mela, tal-li konna dinaw, aħna saqsejna u koll il-koko oħara taħseb fuq ċertu affarijiet, ovvjament dwarek at the end of the day, Rajza. Nċekka. Bajt Molli! Lura l-program Bajt Molli fejn is-sinjur oħra qed jgħidilna dwar id-debba favorita tiegħu. Rajsa, Koko. Insomma, debba, daqs kien nizajr iktar jisama Little Pony, ħanajdlek samna l-album bimbata sħun iktar man gizer fil-sajfa biex narfu għalli mara, għax tara d-dar taħseb għattu sa Persian inkallata, titmes laħlaw u l-enf, xlif forsi torok imħadda moxa, etnajdlek JD, dizastru. Eżat JD jena. U l-boyfriend pastas taħħa jisu Cinderella fuq kors testosteron, jorkila l-brazzi, naqrila l-grouting, jippolixja l-run, jina fu sew ta' konna morru l-istess gynecologist. Jinta xej kont immurek għal-baz. Immus kont il-gynecologist l-ikbar pastis li qatt ħadmet fuq. Inti fil-karriera tiegħek ħdimt ħafna għal-karità. Ħansemmi wieħed minnhom. Pereżempju, kontati 200 blowjob fil-ġimgħa lill-irġiel gej miż-żewġin mara ġast biex ma jitilqux il-mara u jfottu familja. Xteldilna fuq din, Koko? Oh, Maria Henna li għatanter dajt zbub biex nżom dawk li ġil kolla kontenti li għerzumti ġabu li safetħa ta' trumbetta tanti polixjaw ili. Fil-fatta mitħabta ndoq fit-tiġijiet mal-Big Band Brothers. Trit l-enerġija biex nżom dawk li ġil kolla kontenti, xejn hi, espresso sigaretti u liba, 24/7. Ma tiqaf qatt, rajt iktar vini minn saqajna anzjana, JD. Tara kif drajtu ismi?
Mux ladylike Raiza d-duluriew. Iktar l-spooner ladylike minna. Mux tal-li jek, tal-li najlek bulbil wifqa bħas-subin. Vera jien kollu moħħa biex tmelles, per eżempju, tara kelb tmelsu, tara qattus tmelsu, tara l-ġej tmelsu. Ma compilation ta' tmellis, pero hoj, wara tista' titlaqa ġo barrira kollha rġiel ta' għax fil-break tara hemm tal-ħobs bil-mus ma sidira. Imma qabel tmellisom naqra. Ok, imma inti, kif taħseb iħossuhom l-irġiel tal-barriera? Mixrubin, dawk il-messaġġi u l-happy endings kollha. Jien ngħidlek tant tkun imbatla dik il-barriera li għalquha. Proset. Pulu naqra dal-raġel. għandhom unċax pulu. Rejza, l-boyfriend għallilna li tobbot tad il-ħwejjeċ. Tobbot taħsel l-art. Ma tizbarazzax il-ħwejjeċ. Tajt li tħobb l-annimali iktar minn l-tfal. Il-boyfriend jaf li qed joħroġ ma' raġel. Ma nafx saqsi. Minix raġel imma. Ma jek tobbot daw l-affarijiet, tobbot tad il-ħwejjeċ. Tobbot taħsel l-art. Ma tizbarazzax il-ħwejjeċ. Għax by default. By default. Da affarijiet le. Forse xiex naqqa difettuża jena. Mara difettuża. Eżatt, x'tib ta' marenti, meta tilbes ix-shorts per eżempju u tagħmel squat. Joħorġu lek il-bajt. Ma nafx ma niskwat. X'tib ta' mara inti? Ma noqgħod kwieta jien. Tajta, et ħares li wix. Għax darba ġat li biċċa l-airport. Għajdinna, please, għajdinna. Tħalt namel toilet, insomma, meta namel toilet. Ma jinfetaħx il-bib, nduru, u nara miftu. Ej, tfili as in the open door u airport, ġifiri. Lallu, x'mistħija. Tal-mistħija, biex noħroġ l-ura. Nis. Għaddiet u koll. Għaddu mux kollox jaddi. Tistħin Denis Wiz. Mux nistħin id-dija namel, infatti għara, ma nafx jekk xħa, nifxa ħagġa. I get cancelled. Dal-axħar sirt nuża l-toilet tal-disabled. U kien hemm tlet fajliet ħarġu mill-toilet tal-disabled. U għettilhom, intom x'qed tagħmlu għam, intom disabled. Għallu li qasin għettilhom, I have a hidden disability. Imma biex ma nagħmilx in-nies uncomfortable. With all the American stigma and all the bullshit. No, qabel ma kienawx dannek u hekk. Imma peress li with all the American shit that's going on, it's like we're super focused. Ostja, eżatt. I get uncomfortable making people uncomfortable. So I'm like, let's do that. It's a shame. I just need to be. Mux Taraw eżatt. kemm brava nies. I take it back. Kafetta laħja. Ma rajtomx id-difer. Għataw li kurzita, dawk il-nis li kollom, id-dwifer kolla normali, bat kollom il-pinky tweel bis. Dik biex jamlu ta' id-nejom, Xwina għandik kważi kolla. I had a freak of this weekend. X'jamlu ta' widnejhom? Żaw waħda di x'inhi? Mux għalek biex kun jistaw jirku widnejom ixju. Biex innatfu widnejhom minn ġewwa. Taċenik, ġifieri. Fuq l-irġiel. Li għodi jilabu bil-widna. Li kollu wieħed Zejda, Meġbenix. Jiena meta konzert konajt ostja dajdoq il-gitarra. Deng, deng, deng. Tala vera lek. Ija, I think vera for the... U xalek għalek. Forsi jihdu pjaċi. Il-xufiera. Tal-arriva. U vera jkunu korra. Tal-arriva. Tal-linja. Amen. Jo. Bax suban. Bata fejġit il-Covid. Majtux daqqa tata suban. Ħana rġemela. Headphones u nisimgħu. Congratulations. Isma' let me make one thing clear, Max, fuq li ma nisbarazzax il-ħwejjeġ. Nisbarazzhom il-ħwejjeġ, però ndum ħafna. Għaxina nibda ma toċċa lissa. Għaxina nibda jekk hemm affarijiet oħra li nieħu pjaċir nagħmel dawk, taf kif l-ewwel nieħu gost, u mbagħad xogħol tad-dar u hekk taf kif. Ġviri ġilli nippjana najtara l-lum, per eżempju, naħslu l-art, namelek, u bat jibat li ċaħi li tit naħorġu, iwa. U bazzikament, traddaw il-Henry. Fil-verita ma nafx minni hu gost. Ta' menti daw l-affarijiet. Ma nafx minni hu gost. Le, fatti ġilli miskin jow anka xkrumija, jow anka lejk niftemu noqdu sej najdu, tajt naħorġu ek minn flok da, u naħorġu mbatu. U mela, jena murara. Palek nabel ta' daw l-affarijiet. Dara ħaltina ta' ġew jew.
Rajtu għal-kċina ta' ġew. Il-bella telja mill-PJ. Emmek third world, mux third world country ta' 17 ta' din embarrastja. Għaxem xżunija ta' ċina big time. Għal-kurzita, inti taf t-parkja għal-Kristu u kollax tal-imenti xmara għek? Erġajd li, sorry. Taf t-parkja tajjeb ħafna? Unsi parking vera mal. U ma tiġix moody, dejjem king? Le, mux daqs l-arresti ektar moody fil- Astja. Iktar moody. Il-road rage. Il-road rage. Gravity, għawa. Imma jena, mux daqsek naħseb, ux Henry. Yes, he agrees. Għak tiġi, jena ħagġa għada ċerti, it-nejl intom, ġifiri, Jena it-nejl intom, Iva. Tal-li ġejtu bajtu bacon, intom, you're part of the problem. Għala. Okay. Problem. The problem. Jena, aħna ekkina minn għal, Solution. jena t-najt, jena marxina għala polemiki. Nisaw nis-support. Minn għal, Right, okay. li we are, li jek inti, you like what we do and you accept what we do, inti you're part of the problem. Then it is what it is, I guess. U mux intom bissa, intom u l-20,000 maroħra li jarawna, għax biex tajbnej għadin 40% aħna nisa u xismu mail, ġifiri. Life's not a dick, don't take it hard, deep. I mean, like, wejja. Take it easy, jo, eżat. Femġi li forsi kien hemm affarijiet li ma niftakarx li forsi jgħat forsi too much imma. Ma minn mux dak it-tip li imma jiena personalment taf kif imbagħad. Agreed. And this is also work for us. Ġifieri mhux qegħdin It's not work għax ma nix nitħallsu Denis. Ma it's also Helps. promotion. Big time, l-unika promotion li tiħdu iktar minnaw kiku tiġu membru parlamentari tal-Labor tmur fuq il-show ta' Riki. Għax hemmhekk imbagħad tiħdu promotion iktar minnaw żgur. Nistgħu napplikaw għal-kap tal-oppożizzjoni. Tħallas mit-ċivil, mhux. Ek bis għal-kom iktar promotion minna. Imma kien hemm ħafna rubbish li jintqal. Jien nixtaq ngħid xi ħaġa fuq suġġett tar-rubbish. Issa, jiena kontet namel project ma' t-tifla tal-iskola, biterta fuq l-iskart u hekk. U kellna nagħmlu research u kellna nitlu ħafna f'dettal, Spooner tal-għalhom naqajek tista' please ir-ritratti li kont batlek is-seta point. U l-punt huwa li dana kien project biex dwar ir-riċiklaġġ u kollox. U dawn huwa il-proċess li aħna nużaw biex nisseparaw il-ħmieġ. Inti tgħid li daw affarijiet, guys, aħna qegħdin 2025 ta' mhux affarijiet ara kemm għadna lura. Qegħdin fis-60s. Mela daw Malta. Ta' mhux affarijiet, mela I mean disgusting daw mhux affarijiet. Ma le vera x'ax jiena ngħid li hemm bżonn iktar nisa jagħmlu dax-xogħlu. Fejn il-ugwaljanza? Preferew idaħlu ndjan mill-li marra kien hemm ritrat minnhom qabel. Bżonn iktar nisa, għaliex għax dan daw mhux affarijiet, m'hemmx mara waħda. In-nisa misshom jagħmlu dawn l-affarijiet, le? Ma taħsibx? Jekk iridu għajnot. Anzi, jiena żarda ngħid li tal-nisa huma aħjar mill-irġiel meta jiġi bħala organizational skills, bishom ikunu kollha nisa daw. Ikunu aħjar mill-irġiel, le? Mhux tibatilhom email? Tijom ideja? Tajba, di just fajni jek biex nuqoddu naħar unaqta xiwer ta' l-ebda raġuni għara. Inti tibza mill-arnit? Iva, ħafna. Jo. Inqas ta' Ġiet isek arnitu. Qed nipprova. Il-gamblu joġbok imma? Inti? Ħafna. Vera, krudi. Żewġ gambli. Krudi. Ivi. Ma kellek bżon tipo tirrispondi. Wejja, fuq li kellet nkellmu. Eżatt, fuq li kell. Jiena il-gambli vera dejquni fuq li kell. I don't like them. Kulħadd jirjar ignorant. They're supposed to be like a delicacy. Basta jkunhom 20 jien niddejaq naħlu ras. Dak ir-ras, dejqek ir-ras inti. Ma taħsibx li missek tmur issib naqa' kura li għadi jiġifieri li tibża mill-qarnit, I mean. Mill-qarnit? Jo, dejquni. Imma Sorry, Arnit, jekk qed taraw bajtu bacon, jiddispeċini ma
ħadd ma jara Iron 8. Msajra in lanqas, case. msajra Le lanqas. xej, kemm jista' jkun. Imma kif bil-fors ġalek xi ħaġa, x'amin kif kif. Dik meta kont Qatt ma tinserta, ma tgħidx tipo li babass. Le, Le, dik meta kont żgħira. Ah, min jibża Tant kemm minn- kont ukoll, meta kont żgħira vera kont insomma, dejjem McDonald's. U Ajma. konna mmorru body pieces. Sibta tal-body pieces? Konna mmorru l-quddis tas-sibt fil-għaxija, allura l-mami kienet tajdinna niklu qabel il-quddis, għax il-knisja kienet buġibba ftit il-bot fejn kien McDonald's antik. U jien ma kellix ġo, dejt nidra għandi xobtit, ma għandi xobtit, u għalti li t-tiklu bil-fors. U kilt il-qarnit u l-patata max, morna l-quddis, u bdejt nidra t-nitixxi ma u bdejt sejrek. Ġottixxina. U bat, femminna merġajt għaskela u għalt li sta tibqax titlob nisbiex ta' isma. U bqajtekin. Bdejt il-ametti. U bat il-rammettejt, skużi l-kelma, like ġu l-knisja waqt tqarbin, nistilajn jitqarbnu jħarsu like lejna u għammi miskina bil-squeezer nadda fil-kollu pink kien il-ramettar. Da' sekk idej, ek il-reġjoni ġiviri. Kem kienu jagħmlu winna qabel? Kem kienu jagħmlu winna qabel? Kulu? Eżatt. Umbat jisa kienet id-deqni, kon nistkerraħa. Umbat kienu għamlu li ċajta tfajdejk ġoborza u kont nizajra tfajta u kienem arnita dawa u friski. La, xħess, dejjem il-arnita. Issa jisni narom nħares lim, taf kif mam tajdix nkunġa restaurant u nxomma u ekki. Taf kemm tajba. Jo. Dik Nafa xamilt dik kun mejta. Aw, jow, xtajt not kon zaħira, nannu tijaj kien jaqbad ħafna Arni Turizzi u nkollu minni f'kam kilna Arni Turizzi u missulom it-tenti, jo, imma għasirri. Xej, finished. Il-boyfriend minn xiex jibza minn Peter Carbonaro. Da, dak l-inqas ħaġa li nibżaw minnu, xaħat bħal dik il-kreatura. Għal-għalkom balla ħessil, għastja. Għala balla, mux ħessil, drama. Għala drama. Drama. If it made him sleep at night. Ma taħsibx li kienet jagħmel xogħol. That was his job ukoll. Eżatt, Xogħol kienet jagħmel. Anzi, naħseb kien hemm ċertu momenti fejn. Issa ngħidlek xi ħaġa fair, PG. Tamed it Tam down. jagħmel xogħol. Naħseb kien hemm ċertu momenti fejn he tamed it down. Għax jien kont nibqa' nafas fuqhom. Le, naħseb mbagħad. Għalhekk ma jistidnukx fuq it-TV. Jiena kont ġaġġ waqt programm tal-ikel. U I got fired after the first episode. Bis-serjeta. U għamalta bla bajt, man. Ġara mela. Ma tista' tagħmel xejn, no. Le, I'm too much for Maltese TV. Ma naħseb tkun minn tkun ta' titkun literally. Imma xammel, zomma, da doqtu u ċet il-liba kemmu ħazin ċetlu, jow dana daħlu f-sormok. Le, mux, għala xaħġa msamma, but ma got fired. Estuma, you were being you? Għax dat, Kif għedna fil-bidu, it made you happy. Mela, għax diki kbira, jena nemmen li if you betray yourself, you betray everything, nemmen, bisserja da għorra. Xeku jena lek fil-verita bqajt min jienu kif kont. Jien Big Brother tijaj kont namlu kieku. Dik kienet il-problema. Ma jek titkun nafsu, titħolu, you have to shine, iż-zob għad jaraw jgħamel. Ejju, fem. Tkun inti nifsek, ma t-sax tkun falt job host fejn inti malu, teknikament jgħat wahdek għax nis li għadam għadwarom għazbis tafom. Un bat ovvjament xen ħatibda s-sir close, ġisħa jiena personalment ħanajtek. Xen nsir close ma xaħat jisni nibqa. Taf kif minniġ dak it-tip li namel ħbib ma kull, għazin kont ħbib ma kullħat. Le, Madonna, le, jien ma kullħat. Il-kullħat kellimt u plas jena kont minn tal-bidu l-inqlajt. Naħseb minn kullħat kont liktar wahda li lajt hejt, alluret ħanibqa mur kull nar taħat għal-fat li nafla ħajbqaw ovvjament ħajun għala xaħat u jkollhom is-support li orrejt jiena sibt imma kull ma kien hemm qabli kienu tlieta. Taf kif ma ħadd qishom minnhom madda daqskemm Donna fil-verità, ma ħassejt li jena kienem. Le, kienem furura eżagerata. Karatru bomba, dam naqra li nafa. U għamilna żmien jienu donna, lejk meta konna għata ħafna ħin fl-imkien, konna nirċivu messaġi li tipo kemm li tlaqtu intom. Miet il-vera. I mean, mux għax ħadd pjaċir li xtaqt nibqa nġibu lead. Eżatt. Li talbukom xi ritrat f'daqqa hekk nofskom imneżżajn jew ġast kliem Darba saqsewna, le. Kemm jitolbuni li ma din jitgafa, Madonna. Lilek ma din jitgafa?
Ma din iskaffa. Xi ġifieri? Ma Kim, ħabib tiegħi Kim Doherty. Tiġi fil-programm Kim Doherty? Le, ma nsibx tiġi. Mhux nistaqsuha. Saqsija. Battilkom naqra guess jiena. Beta minn. Tal-parrokki. Minn. Inna ledi. Eżatt. Naledi. Dan ġifi dan ta' parsi JD kienet jagħmel ix-xogħol. Battilkom Ma għalinniex. Battilkom tnejn għandhom podcast. Le, podcast żewġ boys żgħar. Minn huma għamiltuh. Le. Żewġ boys żgħar. Nathan u l-ħor insekt. Le, imma dan ma għalilna xejn JD, ġifieri he was stealing your limelight. Liħor li ma tafx tismu ħabib tiegħek sew jew. Le, damna dom żgħar. Insomma, bel-aħħar sar jaġun nhar. Legal. Biex Ikun beda tela-suf jew le, jew kif taħdem. Ma fimtek, mux għet nisma. Ikun tibda tla-suf tal-pubertà jew. Mela jien nħaf ħafna s-suf, so Jo. Fairy man. I love Harry Manning. Tara jienu dimma nġildu għat. Xej, le, eżatt. Mux sufi Henry? Le. Mux tarax. Issu reklam ta' Tipex. Sufi, dakka xej. Jena wkoll, ta' jema tantx għandi suf, jena vera, daqsek vera happy. Jena ma tantx ġobni. Ma għandek ek ma sidrek ma dar. Ma dari xej. Ġifri idej, ekek? Ma dari Saqaj, all right. Ma Henry, perfetta, Henry, kif. Ma ma jitlalux o jax għaxħar? Ma jitlalux Henry. Issa nibatilkom ritual. Kienem ġej mela. Issa mbagħad wara warina sidrek ta' waħda x'kurjuż. X'frinti you like a bit of the manly man. You're jealous imma. You're not helping Henry's case in this. Għalix. You're like manly man. What's a manly man? Eżatt, le, aħna d-nejdu. O le, as in the stereotypical ta' fin, dak il-plumber, il-woodcutter, dak jiena, per eżempju, jien taħdikna, għalja naħseb. Woodcutter, dak il-ministru ta' toroq, Woodcutter. Oh, mima. Il-lubov. Meta jiġi għall-irġiel, relationships, you're the jealous. Nistgħu naqra di għaxat mux naraw iċċek. Eżatt. Are you the jealous types? Ek, tipo tejru naqa? Jena le. Le, tafdaw. Ma kont nir. Possessiva. Ma sta, supportani. Xej, tħalli ħjani, you have to trust. I'm not looking for, I like secret relationships. Secret relationships. Ġifiri, just ħat ma jafxet jiġri. U għet ma A, B, C, O, D. U jekku ma għedin jamlu l-affarijiet. Anka fuq il-mobile nissejvja Michael kif. Eżat, for mobile, għasi kolla l-isem, just numru 9966755. Initial. Xej, da minu, ma nafx, għamur nħeċa miegħu. Go, yes. Scam. Eżat. Għassi għal-bio, għal-ID card, daw. You just won 50 million euros. Tajja, għamur nħeċa miegħu. Għax secret. Le, mux daqsek easy, ma. Easy 50 miljon. You just won, mux kemmet. Il-baħta mu, mux ħajħalsek 5 miljon. Do you blindly trust, mbagħad? Do you trust? If inta tajt you don't care. You don't trust. In my relationship ta' bħalissa ju, mela. Ħares le, bizzawġa kollha. Naqlaħħom anti għajnejja. You blindly, fil-inti eżatt, collection passatek fej. Yes, I know what happens behind closed doors. Allura, eżatt, She was on the other side. I'm on the other side. Eżatt. I don't want karma to hit my ass. Emma, zon. Us, you know it's... Meta għottieċ? Għalix titħajjar. I mean... Mela, ħana immaġinaw li inti sibt boyfriend u you're in love with this guy, right? Vera, you found a relationship. Nafri diffiċli, trying to get into that wavelength, right? Diffiċli, jena ta' minni jonqos. Għalek għatnaj, like minti minnek jonqos ħafna u ta' postax, as you don't want to be that way. Imma for this game, you're that way. All right? Dikki. Paċenzja. Inti, ibqa kifeda. All right. Għax tajbed. Thanks. Mela, ħansaqsu daw l-affarijiet biex tara jekk intomx lesti tafdaw il-boyfriend dan is-scenarios. Mela, il-boyfriend imur ġo single screws ma sħabu nisa, massage therapists
kollha għadhom ħerġin friski minn session laser mal-pastizz. Daka, ma naħsibx li għamilna ritratti ta' dawx, din ħarġu li television. Li għadim m'għandix ritratti, daw. Probabli tijaj nafdaħ, Okay. forsi jkun ħobna ħaġa differenti. Lejħat It's miħaj. different, mux hekka, it's different. That's why. Tafdaw imma jmorx li. Ewa. You will. Tafdaw il-ħemmi. Ejja nejt li jekk imur ma xaħat minna mux ħanqot nejr. Għax it's different anyway. from me. Jena nemmen li ma jmux ma ħat minnum. Tafda. Imur. Estja? Proset. Estja? Wow. Ekka kuj għalfej ħan iż-żewġu, kman nafdu. Le, you have ma billi, li jek, I mean, imur. Jekk imur, id-dejek il-ħagġa. Jekk imur ma Jekk xaħat. imur ma xaħat. Jekk imur, Imur ma xaħat jew imur il-boat party jew jekk imur xinu. ma xaħat. Jekk ikorni. Ovvja. Id-dejek, le mux ovvja xammi. Jena Sekk sempi mux mela għalajt, mux ħaddejja. ovvja. Inta fajmelles il-messaġ therapist, per eżempju. Skont iċ-ċirkustanzi, għaxina ma għadċemmelles in-nies ġastax, ħammelles lek darek. Lallu Iktar xavimta. najdu, mux għalik. Ma tarax, melu maħa. Le, ma tarax. Fili, you'll trust him. Yes. Għandek session tajja, bro. Lallu minja fil-comments, għiddib. Jekk, għax il-nis. Tajtek imma. Mela rajt, jekk dan il-partner, boyfriend ta'kom jibda xogħol ġdid ma' klassi Pilates, sowa, Miskin. għand waħda bġisem sot daqs il-bicep tal-prim just biex meta jagħmlu pipi jara u mhix tqal jew le. Dak hu l-punt jew li La, jmur. jena tliftni, xinu Anka jena, xinu? Dana imur waqt klassi Pilates. Jgħamil pipi. Le, dan imur waqt klassi tal-Pilates, Pilates. sowa. Ġisem baba, okej? Għabel X'inhu dik il-ħagġa. Ġi ġast għanda ġisem ta' Kristu, just biex hu jara jekk huwiex in-nisa tqal jew le dak u xogħlu. Basically, he's a pregnancy check. A human pregnancy check. Kind of tabib, kind of. Ma datix kas. Tista tkun tabib. Mhux kwalifikat fil-medicina. Wija, ma. Xo ħajara mhux jiena. Ikollu juża modi esterjuri. Tista tkun ma biex- tabib, tabib Gynecologist. Iġvit ħallu, taf daħ imur Pilates ma Yes. waqta ġisem ta' Oh, Kristu. Yes. Ostja, daw jaf. Emur daw, il-ġimmu, ġifiri. Anka ma so gajni. daw. Kieku nafdaħ, nafdaħ. Ma nafdax imur maġħat tal-Pilates li mandiġ ġisem ta' Kristu. Għazgur t-mur jakxija, mux jgħamil il-Pilates. Ekku, vera. Mela, jekk jgħidlek li sejjer jgħin il-ħabibtu tix-xotta għax tixxarrab ħafna. Mimma. Albi, Jess just called me. I need to go and help her. She's getting wet again. Taf daħ? Forse mur miegħu. Forsi tmur miegħu. Stuttaj. Nara minni ġess. Ma nistutta. Miaw. Hemmhekk wasalna sa limite. Jek ma nkunx naf minni ġess. Right, ma s-li diħanajda biex nkunna inqas li bellu sowa. Imur jgħin ġo shelter tal-annimali. Il-xaħat li jiġbaħ lil-Mojra Dellija. Imma mux Mojra Dellija. ċat jiġbaħ. U din edha bin-nieqes aktar minn neqsin minn dar il-qtates tal-shelters. Mara sabiħa. Di vera zejda. Dan jista terġa terapeti. Bella, mara sabiħa, Mojra, jek tiġbaħ li. Sabiħa, sa dak kull punt Iva, għalek, nax sabiħa. Man edha bin-nieqes iktar minn qtates neqsin minn dar. Taf, Dawl. mid-dar. Ija, ma mux iju, mux. Taf dar. Problema taħħa, mux. Problema taħħa. Mux Jew tal-partner. Jew tal-partner, whatever. Imur jaħdem bħala quality assurance ġo strip club. Xolu jkun qed jagħmel. Taf kemm ikun hemm sbieħu. Am I? Eżatt, he has to make sure they're nice. Dak xogħlu. Quality assurance xogħlu. tal-prodott ta' strip club. Taf daw jew le, imur jaħdem ġo strip club Dak da. xogħlu mhux hekk kienu Mela mhux xogħol laqwa li xek jgħidu xili. n-niesu. Laqwa li xili li barabba. Jekk il-paga tajba. U jżomni sew. Fucking easy, man. Mhux iżdoqgħod tagħmel. Jina tiegħi għala ħares imur ant Ma tiegħek ħalli kawin. Jena, jekk dobutaw għal-counter ekk ikol nħallas. Diklan, Ħares nara mara, madonna. Vera? Imur daw is-self-service checkout li Eżatt, u ma biss, kolli trolli daqs Kristu, ekk
La, ma tkellimniex. Nixja ruħi meta nagħmel hekk. Ma nibda Dwejja. ħares lejja, mbagħad dik Ma nafx x'sana Mbagħad jgħidlek itfaħħa f'posta. ADHD galor. Nibda nfertex l-antidepressants jiena madonna. Roda fuqi. Semmix. Security għala u xat tistraq xat affarijiet u għek. Semmix medical conditions. Mux li għandi. Lady Waħda mill-li għandi. ġejna fi shit to call fija, right? Ma jek għandi l-HDHD Għallu, l-HDHD. 4K. Imur date show fej jintefa ġo speedo u joqgħod jagħmel il-messaġġ lin-nisa libsin biss tanga immaġinarja. Somma libsin xejn. Eżatt. Ħalih imur fuq game show fej ikunu Taf li batulin. Batulek. Biex imur fuq Dating Naked. Dating naked? Tal-Ingilterra. X'inhi dating naked? Tal-Ingilterra Mux naħseb. naked attraction. Dating ġoġungla. Ħaġa hekk. Kulħadd Arwin, it jaġol ġun. Extra. Ġili rajtuħ naked attraction. Bħalla violent. Le, imma Jista' jkun naked attraction. Le, naked attraction ikun, per Da eżempju. bħalla violent. Le, Kind le, of. le, le. Imma Naked An- attraction Armenin. ikun, per eżempju, murjena u jkolli 5 irġiel jew whatever my taste is. U daw ikunu Arwen Angels u. whatever her taste is. Le, kiku minix fien, għaw fli edha. U jisom jkunu jisom ġol cubes u tibda tiela jisa partition. Le, alright, okay, le, mux dak, U mux l-ewel dak, tiqaf saqaddom. Aha. Umbat tibda tellimina l-xaħat. Umbat xin tellimina l-xaħat. Ija, rajtu. Tibqa tiela. Milux kien wieħed vera kellu wieħed iġveri Alla jbirek. iġveri tibda minn zobbu biex niftehmu. Tibda minn saqajh. Le, le, le. Minn hemmhekk ma l-ewwel, alright, ej, at least mhux jien biss. Mill-parti tisfel. Mhux jien biss. Iġveri, inti kiku, Straight to the point. inti għalfejn ma morċ ġifiri għax ġo ġungla, għax inki kolek nimkwit, għara n-nemus mal-bajtos. Kull ġo ġungla Arwin, dax bazzem. U fiex xin ixandru Mhux ġoġun. Le, ma jiblerjawhom, ta' Ejja, Le, daw ma jiblerjaw xorta, xejn. whatever. ITV. Inti jada Erwina ġo ġungla. Heavy, jena qasar win id-dar ma noqgħod għax nibżal jiġi l-kelpi jgizli. Le, għon għandi tifla ta' 7 snin. Istra? Għanamlu għacħara. Jena dik asnin ħasel u d-diem għan Le, mhux hekk. Hekk għandi. Ja, u jom, Id-dejja, musa id-dejja. sevenu. Id-dejja, so. Ovvja. Imma zejda. Dina għandkom jgħajġbukom ħafna daw il-reality shows. Nara naqra djena. Għaxin il-mara fissat fihom. Housewives? Nħobb. U hemm Love is Blind u ħafna No, ma nafx ħafna komedji. violenti mhux muda nara. Li Jena nara kultant nara daw li xemmu tila. ta' xol kombinazzjoni. Jena, hemm. Lejk tħalt jien il-xol u għrafti t-telaqu. Eża. Estra? Hemm Kem ħajdu. Eh? Ħanara kem ħajdu. Imma dak ma jdu mux ħafna, mux s-ġemat maksimum sal-axar ta' ġunju kun l-eskolla. M'għandix idea. Eżat. Hemm reality show tajjeb. Sorry. Tistegwi? Mux ħafna, Henry raħ aktar minna xil-reklami hi qabżu jeli. Raġili kuna tiraħu, naraħu, illum il-ġurnata li naf xieġri behind the scenes. Mela, mux hekk, it's a bit different. Hemm reality. Jien eżempju taf li ma narax porn professjonali. Vera. It doesn't do. It doesn't do you. Naf xieġri. Amateur porn. Amateur bit. Jina- That's the one I do now. Ikkolli night I prefer amateur as Mux well. vera. It's more real. Ma għalax timt fihom u taf xieġri. Le, jena kiku. Għax bxej. Gaza. Sponsorja. Xej, kiku tkun l-ikbar amateur porn fail ta' dinja. Xin nara Liba dak li jiġri bis-serja ta' qleb. Bimem xej interessanti fl-amateur porn li kiku kelli naħdem fih jien, garantilek. Reality show tajjeb li miskom taraw huwa ir-Randan. Daka mem xej fals fih. Daka għandu ending bomba. Cliffhanger ta' Kristu. Konsonajt. Kont jien ending konsonajlik. Il-liba. Mela. Randan Island. Ena għanda kullħat biexijek. Għazza ċetol fil-bib. Diri t-doqqilu Taf xiridu għaw Malta, Maltese Shore. Xem Malta Shore? Jordi Shore, Malta Shore. Għamnek asbi Brother of Love Island, ma tista' Dik tajba. għamil, għasab wara. Dika jek tmur em Birzabuġa Harbor, flok Malta Shore. Amazing. Rħat jidej mal-containers. Kun tajba.
ħankom mela, l-aħħar waħda din naħseb, hija. Jintefa' ġo spiżerija. Jagħti l-private lessons lin-nisa mazzets kif jużaw l-OB. Le, ma nħallih. Għala le. Tkun OB zaħira u kol. Jiġri ħata. Imma jallimhom jgħat. Mhux jipprova f'moħħhom. Riħata mikrofon. Imma jekk jallem educational. Xħuta, ton mejta. Le, ek le. Le, jek education, ja? Bekka jena. Meta. Għadi daħħek. Jallimhom u Jallimhom, qed jallimhom, Qed jallimhom, jallem x'tagħmel. Gynecologist x'għamel. Għadi daħallek l-OB il-gajni. Imma l-gajni jar minn teacher tal-OB. Ma taf li gajni jeżisti bħala xogħol u teacher tal-OB ma jeżistix sewwa. Għadu kif inventa xi tip ta' xogħol biex qed iddaħħal l-OBs fin-nies education. Jiem taħseb u għalar dentist jew gajni? U tix tajlex nejra u zbub, ġifiri. Għar fl-imsens għar imma. Jiem taħseb u għalar xogħol, kux tkun gynecologist jew dentist. Le, I think it depends. Palar, stenna għal-mara tijak. Għalik, immaġina. Pala, what would you rather be, a dentist or a gynae? Kiku kontra ġel, kiku bajt. Gynecologist. Kux transphobic, Denis, Kiku madonna. bajt. Naħseb kiku, insomma, le, għanna tikkir. Le, ħajlek, mux għaxan. Taħzel. Aw. Tafx, inti kol ma tara nisa ta' 70 sena l-fuq gajnis, ma tantx. Ma tantx nara. Naħseb l-għandi sħabin. Illa la kemm il-darba jmorru għant il-gajni. Jmorru appostant il-gajni. Għax ikun naf wieħed gajni hot, ħabib tiegħi, gustus. Kiku nistim, ma gmur għan ċaħat hello. Anka eżempju dentist, nistin għara jkun hello, joqti labli. Taf li kunu jafu dawk. X'ikunu jafu? Daħal ġoħal ek? Għax ikollna xi bruising. Mela. Jikot jaħdem nek Ikollok issa taħalek blu, Mela. King B, Rostjanen. Well, Vincher, da. Eżat. Għatem maġġak. Ismar kien. La. Jena meta kont nkun zaħir. Weekend hija. Meta kont kun zaħir. Kien hawn festival, DLT. Iwi. Imma. Ek ħad pieħi? Infatti għalek Kien hemm il-buzz? Denis. Għalek jibda bid-di għal Denis. DLT, Dolphin. DLT Dontin. U x'kien dal-festival? X'jagħmlu dal-festival? Time been had. Dan il-meta tajt. Suwed minn barra. Aha. Għaw Malta. Amerikani, Franċiżi, Ingliżi. U festival U fej taf li dana festival taħħom, għax ikun hemm. Għax forsi l-best friend tiegħi Ledi u ħaditni magħha. Ġifieri mhux dana ġifieri jekk tmur issaqsi x'ismu missierek kulħadd qas jgħidlek jiġifieri. Unknown. What's the father? Unknown. Mimma. Kulħadd. Mimma tifċet. Ġara? Kemm iżejda. Jo festival ta' suq għax kien hemm ħafna affarijiet misruqin. Jo għax inqata' d-dawl. Kien hemm l-alarmi doq. Tixtieq tkun Le, by the way, ma nixtieqx, by the way, with all due respect. Denis, laqwa li tista' tkun naħseb. Happy Ma being a jiġrix. transformer. Jena. Eżatt, dik waħda. Jena I am Big definite. respect. Jena ċert li mhux bil-liba, you're a commodity. Le, kikun nis ikunu jafu how good I have it. Naħseb kikun nis jkunu jridu il-putran. Il-ħattitija. Min hobbla l-affarijiet. Meta jgħidu li kieku kellek terġa' titwillet mill-ġdid tiġix raġel jew mara xorta mara naqżel. Vera? Bil-perjes imma. Mhux tagħmel jekk tiġi It's part of the... mill-pros and cons. Jena nfittxu dak inna ċitta fwieta. Issa nibda nżomlok ftit mela ġokax ġot-tupperware. Għaset nimmaġina xħana għalaw b'dal-program. Qabel ma nagħlqu u ngħidu l-aħħar tislijiet, l-aħħar bajż, l-aħħar plugs u kollox, Koko ħara fadlila
Tgħid xi ħaġa. Bajt! Molly! Isma' JD, inti jogħġbok is-sushi. ħafna jaġobni s-sushi. Tajjeb, mela żgur mhux se jdejqek ġismi ġaħalqek. Isma' JD, int eżatt għalfejn tlaqt minn Bajtu Bacon. Minħabba reputazzjoni? Le. Minħabba l-fatt li l-studio qiegħed antalla? Le. Minħabba l-fatt li faċċata tal-istudio hemm knisja? Le. Koko, int darbettilna li ġejt abbużat. Iva, sewet tajt. Darba darni raġel, l-ewwel tani daqqa ta' bonfa għal ix-xeda u mbagħad milli li għajnejha ġabhom nisom fuq il-fillers u ma toqba ta' sorbi kiekom li puntiħor kien ikolli ntiħxirja b'xejn. Naħlef JD. Kien li żmaħlejl ta' ħajti. Sorry, JD, ma tgħidlix waħda fejn t-toiletux? Mela, fl-aħħar tal-kultur fuq ix-xelluk. Hemm ispuna l-est drugjat mal-art bil-qazzetta taħt il-nizzer kif temna. JD tlaqt minħabba l-internet? Le. Minħabba television? Le. Minħabba r-rate? Hoj! Le. Spawn! Għataħħa ostja! ħajkoll intiħi 20 euros l-ura! Iwa spawn! Għataħħa naqa! Smajta ħajjer iżemja Bernard? Le, ma naf min tila minn floku. Min tila? Jien tila. Malla. Għaddi kif ħadżewġ pirm li ġabuni butir. JD tlaqt minħabba Dennis Dalton. Le. Minħabba Wendy. Le. Minħabba Tsija. Le. Illi baqqa. Batu għajd li jisek attak tal-azma. Kif tajt li nifsi JD. Illi bakem ħaddun sejjer bi. Alla ħad darba ħanajdlek. Jiena mux JD. Jiena Max. Fim ta' bħal Max Verstappen, Max Ibon, Max Donalds, illi bakem ħaddum biex toħodha. Jek terġa' tajjat li JD, ħaġġura mir naqbad din l-ostja banketta u ndaħħala f'sormok. JD. Koko, mill-opinjoni professjonali tiegħek, x'taħseb kieku nagħmlu porn b'Denise Dalton u Raisa? Xed tajt tisma' liħor mela trid jarrestaw għal Denise. Jaħsbu qed tabbuża tifla taħt l-età. JD. Grazzi tali kontu mana u nisperaw li narawkom għal programmi ieħor ta' Bites. Oh, yes! Hemm xi banketta ħrajja! Daw lightings, they on top. They always generate the biggest smiles when it's all to the end. My favorite. Jivra kena taġbitni dik li kontrat l-Morin. Ġili jgħidu l it-trans in the family. Mela guys, aħna għek erġajna ġejna għal tmim ta' episode ieħor, pero qabel ma morru ħanejt ċaw waħda malajr il-sponsors tagħna tal-programm l-onlineintimates.com tidu affarijiet naqa' sensual id-dar għal mal-partner, go ahead and check that place naqa' fun time in the bedroom. Live stage, il-Backlight u il-Black Box Pro li jenuna ħafna fil-live show li għaddi, specialment il-Black Box Pro li jenuna u koll għawek fuq il-program tana, jekkalkom zon tamlu xie event daqs Kristu, they're the guys to speak to, trust me. 5pointsgrowing.com tidu tkabru xie tip ta' pjanta darna, funky reminiscent ta' Bob Marley, go ahead u itlu ġar website taħħom emmek. Fire and Fork Steakhouse, all you can eat meat, 50 euros kull nar terba, fantastic food. Mass Photography jgħat maħna u għek pal dajem jgħadunna ritratti u il-media tal-li tana il-post fej aħna nistaw nxandru da zibbel ta' program li aħna namlu. Grazzi u kol kbira l-patruni li din tarawna, il-Henry li diċidi jiġi jarana l-lum, pero l-ikbar grazzi lilkom it-nej, Denise, Lowell, co-host, Tana, guest co-host. I hope you had fun, enjoyed it. Amazing, yes. Was a good one, Lena, sepp tajba kienet. Inti kontakxu li batilna tilna li tiprofa trid fil-verità. For a check. Jekk tiġi kol darba 100%, ma tista' toqgħod pal-PJ ma taqala xejn, dakka miskin ftit jara tagħmel. Uwija. Miskin, jaqla ma xi daqqa ġew nofs moħħu. L-aħħa darba vera kellek daqqa. Naqla. Inti taqla. Ajma. Issa patrons, il-followers. Grazzi li l-ek u kodra, thank you very much, vera kontent li ġejt. Ħad pjaċir, enjoyed it, was a good one. Teġaw tiġi u kurħat jirġeġi. Taf id-demek jgħidulna, jibdaw jiġuna. Fejn nista' nkun realistika.
Mur. By reali, I mean, as in yourself, you don't have to be fake. Eżat. Ma qasnaf naħseb nkun fake. Importanti li le. Inti. Fake, inkun fake minn fuq sistema, ma ġewwa real. Eżat, deep down, real. I think you're one of the most real people I know, both of you, ġifiri, both of you. Oh, I'm glad that we made it up. Oh, mela, 100%. Nafa. So, tara. Plugs, guys, go ahead and push out to the people where they can find your stuff. Instagram is Dan Dalton, and you'll find the link there. Kollox in the description, ikun hemm il-links hemm. Come see me, boys. Mela. Ikollok boys bis followers who come and see you. There are women who are into it. Nista' Ikun hemm ukoll? Jien nħobb it-tnejn. Imma mara se tkun naqra maskili, kind of. Mhux femminili. Tidher bħali. L-ewwelja. Denise. Le, mhux hekk. Għaxxar li oxi. Anyways. Denise. Għandi t-tempor li għal You sound like me fil-ħodu. Tajba. Għawna lady. Għawri. Differenti. Ħad gost il-vira. Mela, guys, it's Dan Dalton for Instagram. Ikollok il-link in the description. Go and check her out. U proset, I heard very good things. Thank you. Seriously. Rejtkom l-ħal darba. Seriously. U inti għandek tal-kejkijiet? Iwa, tal-kejkijiet Bakes by Raiza u tijaj Camilleri Raiza. Bakes by Raiza, tagħmel ġifieri parties, weddings, Lex weddings. funerali. Figolli, iwa. Figolli, sorry ħanajdilkom ma tajt il-JD, kont, għaxin sarta. Il-liba xinu pinnuru. Il-JD ġifieri u bata. Ma għalimna xej. Le, propja mort fejn jaħdem. Mort fejn jaħdem. Inti mort wara. Big brother, le? Mux hekk. Ma' Valentina. U kont, le, ma bat wara l żmien il-figolli mort mux l-endem. U mort, tipo. Issa xi żmien hawn? Issa? Żmien il. Kistajn tagħmilna kannol. Il-bajt tas-sajf. Għandix nagħmel. Issa kulħadd jikxef vera. U OnlyFans m'għandix. Jena kont lesta nis-subscribe ja. X'inhu ġej? Ħadd tħolli f'xogħli. Għanamel collaboration ma' Denise. Tagħmel abortion ma' Denise. Don't worry, I will make sure that she's 18 plus, guys. Are there collaborations with Maltese people? Nixtieq nagħmel waħda ma' Rachel, to be honest. Estra? It will work? Yes, It will... because I like how she looks and I like her style. Mela, ifimri, għawajn. Forsi tlibisni ta' gamer li glina. Inmorru filming spoon, aħna. Filmi. Le, Jagħmel editing. Gage Matthew. Matthew flok tripod joqotek. Dak ħajżewweġ il-bachelor's party. Qabel mela rridu nagħmlu għajja ħafna. Għadna nisbieħ nżommuhom wara l-kamera. Eżatt, aħna il-tim aħna l-koroli li droga Parti ma jkunux guest. Għanna rigal zaħir għalikom aħna mill-ħbib tagħna ta' Jekku żgħir ma rridux. tal-online intimates. Għandkom surprise me erotic playset u għandkom strawberry bubblegum bijou in the scripts. I'm gonna għax naf li kellin xtilek ċaħta tal-birthday ma xrajt. So I'm giving you mine. Ġifiri tamel dal-flus kolla. Stenna. Daw kienu għedin jiklu għand il-kuġin tijaj. Vera fil-birthday tijaj. Jemmi dajba. Rajt l-story, bat il-kuġin tijaj. Għatlu isma għax rajt l-story. Bat l-kuġin tijaj għatlu isma għax rajt li jem rajza tal-Big Brother. Emmek u konna tiġant għajna. Imsamma biex nibattila xaħġa. Da, imma kienet laħqet telqet. Ma nexxilek. Ġifiri, mux torti għaj Issa kellem il-kuġin tijak għajdlu l-likel vera ġoba, jek tittamillek reklam, xie zopen. Alright, ok, issa nejdulu. Għax blajni l-likel. Ma proset, għandkom naqa fun times. Thanks. Ara, Henry. Grazzi l-online intimates għalikom għal-buzz. Guys, mela, aħna, thank you very much, Denise, thank you very much, Raisa. Wasalna l-tmim episode diħu nispera ħattu gost, the first one of a lot.
with guest co-hosts. Thank you, Dennis, the first time. I hope it went well. Let us know Amazing. kif mar, eduna kif marna. Grazzi once again lil patruni, ifollow jawna fuq kull imkien at Buy2Bacon, YouTube, Instagram, Spotify, edin kull imkien. Guys, pero liktar, grazzi lil Dennis u Raisa!